Evo dvije moje knjige o ljubavnim odnosima. Avantura osobne promjene 2. Zašto dvije? Jer je druga izašla povodom predavanja koje sam imala priliku održati u koncertnoj dvorani Lisinski. I za tu priliku je izašlo posebno izdanje moje knjige o ljubavi. Mislim da je naravno ljubav najvažnija i mislim da gdje nema ljubavi u odnosima ima samo recimo tolerancije, već je i to nešto na dobrome putu. Ima neke nade, pa i to je na dobrome putu, ali je ljubav ono što nam je zapravo cilj u mnogim odnosima ili barem u nekim odnosima respekt. Tako bi vam htjela reći nešto pod utjecajem nedavnih događaja. Svi smo mi zapravo bili u nekom izazovu da kažemo svoje mišljenje, zato što su se ljudi natjecali da postanu važne osobe ne samo u svojem životu i u životu svojih najbližih, nego i u našim životima, jer će zauzimati neku ulogu koja je i nama važna. Birali smo, a neki od vas su bili i birani, i pripremajući se za taj izbor, možda smo našu poruku koju smo htjeli poslati ljudima za koje nam je važno, vrlo važno da nas prihvate, da glasaju za nas, da pošalju glas o nama, da nam se danas sutra obrate nakon čega kad vide da smo bili izabrani. Te ljude koje smo slušali, htjela bih reći i vama, i sebi, i njima, da smo zapravo, ako smo čuli bodljikavu ambalažu poruke, da smo jako, jako na gubitku, i oni i mi. Ako se je njihova poruka poslala nama tako da se iskoristila prilika da se onako nešto ružno kaže o svojim takmacima, o onima koji su trčali skupa s nama, odnosno skupa s njima. Ja nisam nikud trčala, ne bavim se politikom. Dakle, ti ljudi koji su bili takmaci za naš glas, kad su zamotali svoju poruku u bodljikavu ambalažu, pri tome su, pa ja bih rekla, donekle uboli ne samo svoje takmace s kojima će možda sutra sjediti u istoj skupštini ili će biti u bilo kome istom projektu, svaki predstavljajući svoje principe i svoju stranku i svoje poglede, da su u trenutku bodljikave ambalaže zbog predizborne kampanje napravili nešto loše i na neki način spriječili i nas i njihove oponente, njihove konkurente, da teže prime njihovu poruku. Ako ste išli sa pozitivnim, sigurno ste se iza toga i vi bolje osjećali, kao i svi mi koji smo vas pratili. Lijepo vas pozdravljam. Evo, ja sam vam, vidite, youtuberica, ne dam se. Mislim da ima nekih stvari koje bi rado podijelila s vama. Mene ste već puno puta vidjeli, a možda će vam ova slika, ove moje knjige, nešto još dodatno reći.